ki kes ki bathamai ki bengiyo hadu menta shibaje galong arfunyo nakini ki arfunyo Ribhoi district Praha West Jente Hills Iway West Garo Hills Nyo East Khasi Hills Praha nakini ki Praha ar ki deki CRPF Iway di Armed Force Iway di po BSF but sa na kiway West Garo Hills ngong Nyo ki deki BSF Southwest Khasi Hills Iway they returning North Garo Hills are kideki returnees but na for Ribhoi district Praha kideki kiway West Jente Hills Iway kideki kiway ki kies ki belong active hadu mentang sing ki long ndreus pa arfun reu nagini ndreus pa arfun reu south pa arfsan kideki po East Khasi Hills but nagini south pa arfsan aspa ndreus Praha kideki kiway Prafu Praha kideki BSF but ndreus pendai kideki Armed Forces West Khasi Hills Sun Southwest Khasi Hills Iway Ribhoi pendai Fulai West Jente Hills Khandreu East Jente Hills Ndreu West Garo Hills Nyofu R Southwest Garo Hills R South Garo Hills R North Garo Hills South kibala recover mentak sengi kilong khat R nakini khat R po East Khasi Hills khatway Iway di na po Armed Forces South na BSF but Ndreu na kiway West Khasi Hills Iway but kelum lang baro kibala recover kilong Sanspa Shpo kibala klat no kilong Ndreu Teliki kies ki bathamai ki bengiyo menta ngiyong Ribhoi kidai Praha but nakini ki Praha Ndreu kidai nako CMJ Breweries Bernihat Way day Forest Guard say way pat kidai contact jong way naki Forest Guard ini Forest Guard West Jente Hills Iway kidai staff nurse hapo Norman Tunnel Hospital Juwai West Garo Hills Nyo kidai BSF Southwest Khasi Hills Iway kidai Bohan Phai napo Gujarat aga Santrik August Arhajar Arpo North Garo Hills R kidai returnees ki Bohan napo West Bengal East Khasi Hills R kidai CRPF Iway day tourist taxi driver Iway day BSF Iway day staff nurse support migrants Iway day Ayush doctor ibadan COVID-19 duty hapo civil hospital Iway napo Armed Forces but Iway pada ide I contact hapo migrants tama sa kaway mga chito ifine hilai I sabari mendai sabari ngamut sabar jang kajela kajani hagan ki state hagi states kidan ki breu ki ba klat tang namar ba kitep bilang positif long boyo shock te ti gani ngimdei kamdei banja ko kajela kajani te nyai ban yang sai sin ni haban immune virus ban immune virus kamot ni hab ban sumar ya ki bilang positif hayeng lajong itu ki asymptomatic ki bomdan kam ha ya ka specialized treatment hapo ki hospital dadang ilala ban le kata ilaja ngin ja ya ka jingting yune virus but ndala poi kata por bangija ya ka jingting yune virus kamot kani ka shocking effect na ka jinglang positive kanum arai syo